Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ki katu kan ningut ki nongsong sinong jong ka snat ra tenring kila wan bani kran shakilat patai kubor ha Shillong Press Club bad hak ji kran kila keno ba kadon ka jingbam sap ka bashir khai ya ka ba kila ong ba kadon ka jing yadi yathi jaka ka ba khlem ka jingtep jong umintri ne usim ne ka district council. Kini ki nongsong sinong kila say madan ru daka RTI ban penskam ya ka jingkeno jongki ya ka bakila ong ba ka dan ka wi ka jaka ka basan po ekar ya ka baladi ha ka dor san pusau kulur sau pusan lak tingka ha ka dor arspa san po tingka shi square foot kat ba ka wi pat ka balai pusan ekar la di ha ka ju hi ka dor arspa san po tingka shi square foot. Upa usyal song nongbri ulai thuru baka pisa ka baki diha ka dor san pusau kulur kilay sam tangmar arlak san hajar kat baha ka jing sisa ki day banyo mar shipolak kumta kila penpau ka jing so lingo asyano ka pisa ka batam ka ja kila keno ba ye ki jakala di do usordar uba Wardington nongrum klem dayo ya karay na upad ba bat ula syulia tang da ka executive committee jong asnong. Kila banjur biang ru halor ka jingpen mi kendon ba tangki khanyukur kila banjir sordar kat ba ki weipat ki nongsong sinong ki babun kimyo bat kani ka jingpen mi hukum usordar ru kila ong ba kila bandon ki kamburi ki basyalendat. Social media, bat kuncu ahad menghinin dulu, bagi district council, kalau perlu, kalau ke bah, nakalian cumi, ya don tangkat tu kat ni, kiba persya, ya kan dekat menyukur, lemar bana tu mensua, kumba lapan mi, ya kan hukum, naga Meghalaya High Court Kodon Kuram, kaba detet nyuteri disembar ajar khatra, kabala penlong ai. Balasya yang kita tahu banyak syong berbar, bat banjir di soda, jom senang naik tadi. Hendak kini kekam kelayan, lah harga banjir yang soda Wardington Norum, lah arti mentah, bat layan news mentah bagi tangbat yang kini rebus. Undan ke itu hendak hapdeng kabar. Kecingnya sengubah sengtenat cium sup sengsengai hasilong hatau dari kawan mi kensan kenika ban penmi badi banjir no tangkat lumpur te kanong ke ba sengul lengo bat ka pen prajimut ya hasilong hatau borok babai bat ni wan ya ka ban persya ya kan hat nyukur ban long kita kinong opet kinong mi habisna paten yang kumbala penmi odah jom sudah naik tadi. Nila ai ke cing thok sipsin nila penting hendai kumbangi nila penting ba hadu sausin bat sansin hadu kini ke artusan tadi jong ni benai beladen ke nagaliang jong sudah naik tadi depannya ke puan ban ai yang syukos bat labu yang ni ke puan hadu tatan yang jong iperilpan ban sim yang ini kekam dekat lu kalau kaba sungsi tang nak kalian cumi kinong sinong ban long kini ini kepat ya usim ban sim kia yang ini kekam bat kuncu ba ke district council kan yarap lem ban pet bat ban sim halor kini kebentah kenang ba kakam joko sinong bat sinat datang dengan kebayan bijak kibun bah kibun naman katum ke order bagi layu na haikun nak Meghalaya High Court baru kinong sinong kibran khas na bisa ni kan thai bat sinang kin yo ya kebentah ya bahok man haikun kinong sinong hindi mentah bat tang kita ni pun tegamut tang sipawa nagasipilu kinong sinong kabakan thup lang bet ya kisong ka ya kibakoy ka bat kuncu di kinong sinong barakoy ngiti ni muhun bat kut ni nama ba ka hok kabangi la yo la sya kini no kumno ka ban long ta
nama aku kari jumi kumbala aktif lagi baru bakal dari siapa pak demokrasi. Tekun min syuhun nak banput nak tang ni minumun bad hadu bangin dayo hi ya kahok kebangilan culong baru si data bad hadu kabakut hi min skan. Tecing batai ke jongki kalau kabom syah ni hoat ki batai tang ba kamlang pat kabasya ke bakunun hangi nama ba mensua ki ong bansim ni kita kita mekur ki ba seng nong song sinong hang ta te kata kalau ada biak syakmat kadai tangka history kata tangka history ki nong song sinong hakan ke nong sinong kadai ban te kata kadai tangka history bangin tim handai kat baka hok pat joki pat ba nong teput kam dai ban ya kata ka history ni dai ban yo hi ban tep kat kum ka ah tangkan ni Kini kita kepala dem sakmat. Ya kepala dem sakmat. Oh ya kepala dem sakmat. Oh tang ki tadi kat ni ukur kan. Oh ki bangun syah. Open suatu. Oh ki bangun syah tinggi yo pat ba gitu. Hat kelas ni sana. Bukan ini sih bening kau. Kada kasi bangun ko. Kalau video ni sih betul betul dapat. Kayak kita. Pakataken bagi wa ban sim tang kita ni temi ko. Ini pat ipat ba nu sunong kindu no ya ka kila ya tri sitom kila ya tu sitom kat ke badan kami kesenong katau hapo senarat la ya tri sitom minta itu laksa lang minta pindu no ya kata apa kalau pat buat nu kala ban no Kadun nu kamlah kan ban no ho minjat ben lalong no kumbangi la du tingin hapwat kan ngin le sitom ban penjok yang ya kecut ka ho em kipat ba te mukhat ya kan nyukur baik. Tengah nakalian junga hinga ngadai bahap hakalis jungkat nyukur handai nama bangin kamdai yang bangin muncul kata ni persyak betul ni persyak betul om bandlong bacit saudara kan jadi bandlong betul bacit long baik ka ain ta kala long baik kecing sna ain ka bakake cungki ngintip na ke daru nama ba anda kila de pansna ya ka ain tang paramagi tang kidukan isi kisawan rapat kila ada pentrikam kisah syuan rak hadoba tang ban syuh tu mulong syuh banyak keren pada banyak persyak kita dia kata oh ha ka banungkong te bai bakal awan sia kensan kumite ngiru nila syuh subahi ni oba imat kadon kada halende tang ba ngintip ke kata dan rei hadin pat kat tu kat ngin dalaya wa pat nilap hi ya kecing sisa nilap ke kecing sisa bakaladon kecing di tiap cakap nanti buat senat tak tending tingnya don lang ini bat ini samla dengan tak tunggu api ai ke bagi kila yok dia kila ban pensyah ini di kadon susu ki RTI ki bagi le kata ku bagi request Sya Joint Director Urban Affairs di katakan long hau Patrick January Arjar Rio di hadirin tu nyelayo kecing tho hau lah ka lai Patrick January Arjar Rio di katkum ka RTI bingil alap kala don biang kejing di ya ka jaka professional right tendring ka balai pusan akar AI but kala don ru kapisa kabaliki kadi ka dorbar senat right tendring kala yo 100% kumbala tho ngnipo ka RTI di habapet ya gani ka RTI habakidi gani ka jaka habok senat right tendring ka NOC na usim Klemdan ka NOC na ka KHADC ka Klemdan la shudi direct baik syaka NSTDA Badia kan dia kejeng dia kecaka kamlong direct sa sarkar hendrai kibu kiladi ya kibrio shimen kata iba LL Karmalki hendrai habang ipet katkum ka ag kabatay syai katkum ka section 91 kaong on and from the date of commencement of this act, no right land within this district shall be allowed to any person without the prior permission of the executive committee. Tekum no kani ka dorbar snong kala bandi ya ka jaka jong kipat bas syurusmen. Kamot akni kila penhengken ya ka anjo ka district council.
but section Kabandrio Kaang, under no circumstance shall any right land or any part thereof permitted to be transformed into a regency land or to be settled to any person other than the tribes of Meghalaya. But hang ni kalau batai sisu uru bangin nombla ban pedkela ya kan right land sekali regency. Dan ni jaka simet. Kumnon pedkela ya right land jaka simet. You don't get Asian land. Marpet haba ngipet gitu ke RTI yang menengkong ngilalap bal laladi ya ka jaka pat ba wat ke pisar ko pay hak pat ba kini bani sekolah kumlogi ta anak sanajar ya kini jaka ka ba kidi menta klem karai juga dorbar kiladi aspa sampu tengka per square feet katum ka RTI ngilalap kata ya payment dulu adap siu kata haru sautari nomor arja ratusan te kani ke jingti ya kani ka lifesan akaru syai ke pisah kerja kipat ba kapan yo adu menta ya ka ban ko guru bakala hak jing syari ban yo sekolah kiyo tak arlak ya kani ka ba aru kini ban yo kipat ba pisah aspasan pu teka square foot lifesan akar syai kerja kani ka belum mo ingi kumki nok sunam tenring Nalor badi ka Jakarta claim ke NOC naki bakraw nak khairim simship but naka ke HDC balai kale jak ni kadon ke AAA shalandat bat ke jingdiru kala di skilu shimat kakum ka ka batai syai bangamla bandi skilu shimat hadar bar mensyua ki ong bakin di kador basalat lain kan di sakasorkan kan di himaka balai bahkan debu lagi agent ban pendi hatu ki kemlang bantu application juga sarkar ngidon ke offer namta ke senar right tendering kadon ke offer bandi ban ai ke jaka syapi ke sarkar balai ke executive committee kabdan ki beriu bantu mengutaki application hagan ni ka arkai ni Allah baklam dan ki kot isla na nang isiem naki bakraw pada diskonsil nrela dantang da naki executive committee kani kepin isyai makin buram ya kaan juga diskonsil da kenmal bangi kasi ni ha apoka section juga constitution juga di India idon bok bayo ya ka section kapan scam lagi kung kikasi namar kiwi gijenlah le kisdang banawa banyo ita ka seksyon ngih ni nalor bayo ay ka seksyon balingin kuman namar ka seksyon hi kalayada yangi bati ka disukun silu kanida yangi te kani ka jingle jo kini dorbar senang kebalayalam di ba Waddington ba pensan rum kalong ke ke babaklah Batman your right group ya ke constitution juga di India ke kredit ke Bandrio dia kan di kelaisan akar mata kipat ba kempat tip nomor bahak ada baru kempat ra kila sudi tang pramaki itu ka syutho bet ladi hapokat tendring snat right tendring khairim Simship East Kasihil. Kamot kani kajaka claim the mention specific ka mention back tendring snat right tendring. Hangno kani jaka ladi hatendring yang hatendring. Te kamot hatendring hika ji claim mention specific halom diksai na hamo kendring na hamo kuduk na halom kse na ki claim mention specific kata kam kila tho back hatendring. Halo cuma ni ke RTI ke Bangalayo kalong ba Waddington nongrum ay ngapai ba gula ini yang nikah cakap te katung berjinyo yang nikah RTI mampu syas lima tunggu nikah dulu akan korban keba luar cara kuat sodar cungka tendring uba Waddington ngurung ulang wanra hador ba undi kecaka ada segawe gerak andai habangi layo
ya ke RTI minta kalong ba udi kecaka salum diksa ke ba penlengo ini kalong ba hador bar unra tak mwe ke ba ka RTI ke bangiyo kalong ade sewe bat kam tamru habai de bat kador bar unra ade sanpho tengka square foot ka ba kacindi kalong sanpho eka de habangiyo ekene ke RTI kalong arspa sanpho square foot te katkum kador kaba uba Washington ula wanra kador bar kalong taksi folklor rap nang ndre ka RTI ke bani la yo kalong adu san folklor sau sanla ta cingjo cumi naka RTI te nga nagaliang cunga pumung nong susnong tering nga tentu nga pam ya pi nong susnong tering ba kimdei bandon haka cingsha penbi ne keno kecingting iki nomor ba ke kam ba mi nakani kene mata baki penmi itu khanyo ko nomor bale kiwa banyada ke baki lale ke kam ko bure nah takadau qua man penlong ya kan eka khanyo pur masjid ya usoda suki nama babele na do unswa unsudon masjid tanda tagi khanyo pur kumbala batai dan kami kade masjid khatras nam senang kente ba senrang kumbala mi daka oda na ba bahekut hawa cha khatra ai kalian conga habede baka cingyo bisa cisha upai ba de benyo march pulang Andre itu bisa ke usam di tamar arlak sanaja tak sampai pak. Kani ke bisa ke Batam 1000. Kita ke Penlengo ini di baik-baik. Panifel kalong halai tarik Agos arja arpusan kepada Cinyo ini kani ke RTI pengali receive kedai aku tarik Agos arja arpusan. Kada kalong ba nakaliang cungi pero ila elum mi papersya bangiwan ke RTI. Ndre nagaliang cunga ngamkwa cing sisya mengasai gani ke kam media. Nama babele ngakwa ba kador bari bangan yo man keren yo cing syai. Ndre nagaliang cungki tabangan keren media bangan persya gani ke RTI kem ailat marbele yang ala ngakran mga kador ba yang ba ni de no pencit sinong ni de ba penpat sinong nakata ngampan se panghap panwan pensya haki media ni ba nagaliang conga ngakwa ban pan cingkeli ne ban pan cingsya kador ba kim aila de ngapan keren de kita nomor tang pangan keren tang panio ban sim mengenal tentang kepot India tim Aila nama baki orang dengar ini udah nong patchnong ni udah nong pra snong di kata kita apa masih mahawan berpisah di media nang baki baru sisa apa berpisah dor badi baru sutu dari tim Aila dan nang masih bah nang berpisah media baki baru ini dia kan di sisa ilale tu hi gelong ba nang kuat ban don gono kecing epet kemat iwe kam tam mentale kelak poi adu ba kecing epat adu hing asem asnong atau si para si kini si krud marnam kwa banwan ketaka cingnya penyat ngantip usilna we ni ba ai ka ora ban penyat tak kami pun amar ba katu ke khaire mak si kelak ba sai ba kapras na china si konsep kami minta nakalian cungahi ngakapa di ba ba kemde ba sutu bakalai ni ka khanyo kur kemde ba chapan biet mar ba khane hi boro ade tang kam bisa kami adu kane di tang takata katum ga bisa to baki la sam ni oi ki ka shkokulur ki ayo mar laksana chasi te katum ga cingdon cungi ha ka sinong punding ki ba yo ni ka bisa ki de san spatam di sepak tamtai kiblayo ta ndai katu gani ru menta nama maka ngasupin syai bi nakaliang cungi kiba persya ya gani ka khat nyukur
bangi persya nagal yang ba cing pemi chong ba wording banachi tang lagi kan nyukur te kaladon yang ni bagi kim ai gani ka arlak ru nama ba ni la de kita kinong persya bat kuncu ru itu kiba de kiba persya ru te nagal yang an persya ba iti ha ba ide ba kan nyukur ru ba ya ka kan nyukur kalong ba mengi kisenrang nga ngade wana tenri pangahap kan nyukur lada nga ngayalam lok tenri lada manga ngadang im kun cunga undang yo patet yo e ka bahas no dari lada manga ngalayap no ki kun cunga kinlong no we bat kim yo ya ka ta ka bha ba kasnong kala bha di kala ya nga persyak cur di me ba kumnu ba ngadon ki kun cunga kilong terai ba ndam palayap manga kun cunga kumdong trash ni minta habri dai bagane ni la bu ya tikot isla ni la datap sa district council ni la IP bisnes mentani hapan yan ini ekaan habri dai bagane ni hapan persyak ni lupa di ini ka cakap ni hapan yan sekaan kumga sidit mengiriok ni kalau ba nundi uba san ni sinisor ude tang uba Washington ba upensan nong uba di ni cakap tendodon menu kiba rai ni uba tit yang ni cakapan ude uba standing monai namar balai ba kecil persyak sini ru kalau ba ngim itu yo ba standing monai nama Bahadur Bar kira yang bangindi daerah baca ke Orban andai abang nila yo ke RTI pa nilap bau di sekali di urip simat kan itu fasiliti pala di Dorbar senong senang penting cingsan ini kalau di tang wording saudara bekam saudara tebat uskatri te katrik ini kalau kadai aku saudari benai besar di Asia Tenggara. Seperti kita cakap tadi, yang boleh ketika cakap bahawa kebenaran itu, ketika itu, tidak betul betul kau ini. Jadi yang kedai sampo eka. Ben becwa halo Rusim ban kimentri ban penong ya kadar bar kedai haka kerwitri benai penyom. Andai itu pak aswa yang tak kak order gila penong aswa yang dia terbang gila penong yang nyutri mana nyut agak santai kita ni dibuat kita terpatrik lah sangat tak ini kebami cingri ura kalau bagi pemenaman sendi kalau itu dari kecil menaruh kalau kaki de hakara juga sinong ini nama aswa ban penong yang kenu terbang dia ban penah aswa kalau sini tak melongo ini ke wa ipa sutu ke kedon ke silandat ta kama normal penuh ka dorba kan tangada ko kowe long atwa ban bersai long bah ke kaba ki ting ya kersi konsil bahkan wan ban penuh ka dorba lai kuitri kada pada naga ini ka cingnya di caka nama bakas konsil ka kwa kumka konsil ka la percaya ni dan kwa percaya lo ini di siam ka bai di bakas cingnya di caka dari tengah tahi kitim yo baka ni ke bakai kami apa senang kota ka bai bisa pat biasa au arca akusan suaban yecit ya soda congka tak kecil penyakit wording jadi hanya ukur dengan tanggal saya tak kau kalau ba kecil sam itu bisa kamu deka bayar BDLT nama hador bar gila rai ba ia ba mentasi isam bisa sam baru muncul ada ba mentah gila dan kiba persyak lebih ke ba kimon ki ada arlak sanaja ya kiba yo ya kibumon ki ai sampo hajar buat dan ru kibum padyo do ikanika bisa tidak
For once, I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time. Skoda.